kum sang ni kalta a khan kalvari tlanga min chandam tu Isu Krista chu crossa khenbe ania akheng be tu rom sipai ja ho tu chungchang kha Bible kan hutam lo hle mai tuntuma hian Bible in siak chin bak Isu akheng be tu rom sipai ho tu chan chin le ahun man zel dan te achunga eng thil nge lo thleng zel ti te kan chui zui don ani Jerusalem kulpon lama Calvary tlanga Golgotha luru hmunan ti chunga chuan chhum aron jing chuaya chulai hmuna omte chuan Khovel history chu hmun hi a in then dar na tur thil an hume kani Golgotha a cross pathum an phunna kianga chuan rom sipai jaho tu pakhat chu thupek amu hlen chuak turin a in buat sai meka chu a thupek mu chu ahma a aloti fo thin to crossa misual te khen be ani ama ero chu tuntuma hi chuan midang nilovin a khen be tur te jinga chuan Nazareth Isua atelve atna chu achiang hle a Isua a khen be tur chu athinge yani ti afia tur ani chu anna hlen chuak tur chuan anti thin dan angin Isuana ka chuan fein achuna thisen le tui aron luang chuaka athingei ti nem nge anita rom sipai jaho tu ani anga ati tur amo phurna chu alen chuak ta a chu rom sipai ho tu Isuana ka chun tu chu aming longinasa ani Isu athi nu chuan khuwa aron thim ta a voile khata biak buk ponjar chu alo thlera nasatakin lir alo nging boka chutiang thil rap thlak tak tak a thlen meu chuan sipai jaho tu longina sa chuan hemi hi pathian fapa ani ngei mai atita hiala chople chilin pathian fapa ani na chu a hrechiang ta ani chumini atang chuan herom sipai jaho tu nun hi chatuana tan alo danglam chhota a Isu ati hlum tu chu Krista thu hretuwa ain letta ani khovela sarkaru puiber rom sarkar hnuaya anna sang tak chu kalsanin Isu azui tu te chu azom ve tajok ani longina sa hi ziak tu then khat chuan midlam chaklo na wanga khomofia theivak lo ni in an soya khatia Isu na ka fe a chhun lai khan Isu taksa atanga thisen ron far thla khan amita tak afara chople chilin ti damna changngal ani anti nge apian tharma hian longina sahi rom sipai jaho tu ni in thunu na khong taka keng ko thin ani a mi huai sen za ngai na nei lo ang hiala hriat lar ani thin sipai ho tu sang tak ani angin sipai za chuang ain kolna hnoya hian an om Golgotha lampana Isuan cross aput lai pokhan longina sa chu ahmalama akala mipui tam tak lo pung khom te chu not kiangin Isu kalna tur lo dal tu mipui te chu anot dar pathin ani chutiang chu longina sa chuan ahma po in alo ti to thina midang an khen be ve po in hetianga konglo buat sai sak hi sipai jaho tu mo phurna ani hrim ani judat khan khalphung fel tak an neya crossa an khen be te ruang kha sabata chuan crossa aum tur ani lo atuk mai kha sabat ani to awangin Isu kha lai deuin na thiang ti an hlawa pilatatne na an zol kota a an khen be mek te chu sabat thlen ma a an thi thoi theinan an keru te vok klia tir mai turin an nge na an rotna chu pilata chuan lo pomin longina sa hne na chuan thu apeta a longina sa chuan asipai te chu Isu keru khong kliak tur chuan thu apevele chhong ta ani chutia thupe kan hmu ta ka chuan sipai te chuan phur takin avok na tur an ngai tu a aru te chu an lo khong kliak ta ani
longkina sa chuan Isua chu athito ti hretho ma se Rom sarkar dana athi nge yani ti chu sipai jaho tu chuan anem het ngei tur ni a chu an dan zo pham kim nan chuan longina sa chuan Isua athi ti nem nge na turin fein anaka achuna thisen le tui aron luang chuak ta ani he thil thleng hian hrilok na ati hlo thlinga tlan na le ti thiang hlim na a en tir bok Isuan cross a tur lai mel a mu nu hian longina sa hi aril ru a buai hle maya a ei zon na chun zom tur le a hna thok le tur po in chakna reng reng anei to lo cross a Isuan kheng bet lai chau lo chuan aril ru anuat theilova engtin nge anun a man zel don ti chungchanga ain ngai to buai hle ani Jerusalem a chuan Isua thlan ruak thule anung zui tu te ma a ain lan ti thu alo dar ta chiama longina sa chuan chung thu thang po chu alo hreve zela thi na chu thil zong zong top na ani lo ti chung rila apom pha ani Golgotha bo ruak le Isua tu lai mel aril ruwa are thei mi alo chuan a thin lung khau tak chu Isua thole na thutak pom thei turin atinem thanta a chu chu rin na dik tak aton masak berna alo ni chota Rom si pai zaho tu Isua kheng bet tu longina sa chuan cross phurit le ngai dam na thil ti theina a hria thiam nuwa in thlak dang lamna na satak atong ta a si pai na aban sana aral thuam te kal sanin Isua zirtir te zomin rin na kong azo tranta ani tun lai khovela tarki ram kan ti bial sang sanga azin kola huaisen takin chanchin tha apuang chuaka Isua thi na chu amit nge ya amu thule Isua kheng bet tu ani thu asoi thina chutatang chuan nun thar anei tak jok thu asoi chuak thin ani a chanchin asoi hian mitam tak an chak thar thina rin na konga kepen hlok le zol turin athu choi ngai thatu te apui thin longina sa chuan Christian na apom ta kawangin ti du dana a machon na sa hle a ma se a ngi ngai lova arin na awang nget tlat thin atopa phei chuan khopui pona phatsan tu anga ti hlum ni in crossa akhen be tak Isua tan amar tarve ta thunga hun na local zela Roman Catholic ho chuan mithiang hlima puang chun zomin mithiang hlim longina sa ti a hriat reng alo ni ta